Linda Singi Kandai Terek Ubanai Naik Tung Arajab San Bah Reachingson Ubana East Giant Hills District Ula Lake Bo Biang Sakaway Kartiai Haka Jingya Day but ki marks ki ba ompat yo hadu menta bakentup ki marks ki ba nadu ka physical test ka driving test ka language test but ka typing test haka jo ka por uba ar siang shai ula Kynnoh ba ka DSC East Giant Hills District kala pynkheiñ ki babon ki an ki kyndon balabot ka sorka kabalawan lingba ka Personal and Administrative Reform Department Bah Reachingson siang shang lapan paru baka advertisement kabala penmi daga DSC East Giant Hills District menhaus nam arajar kat kendai kalong kabamla pariang namar haka advertisement ka DSC kala penmi sampos haka bede pat ka post lower divisional assistant cum typist post bat ulaong baka ni ka jingle ka DSC kala pynkheiñ ya ka rules guidelines instruction Para 13 jangka Department of Personal and Administrative Reforms Department jangka Sarkar Jilla Katkum ka Office Memorandum Number PAIR AR Arspa Sanpusan Prapinyo Lai Date Arpusan Jan ka Kandai Spa Kandai Pupra ya ka niru uba siang syang ulapan ni file da ka RTI banyo kata ka certified true copy naka DSC panlap ya ka jing pen shisha kani ka jing po RTI jong tay urang ba kalong hadin ka jingyo ya ka jubab naka office u DC ka East Giant Hills District kata haka apsan tere ku panai jiliw araja apsan kabadai ka RTI kabaningkong haka jingede bat ka rukom thap kam thap jam hapo kani ka district ling ba ka DSC bat ong Bakaladon ke jingbam shai haka rukom thap kam thap jam hapo kani ka district bat shushu kabala peningo ru kalong banamar kadan ka post kabatip kum ka sectional assistant ki penmi kum ba arteli ki post Henry haka por bala yo pat ya ka result kami hadu laiteli ki post bat kani kala penlong yo uba siang shai banbu ki jingkili bapher bat ukmilanti bonyo ka jubab ka bashay khanang ka ban pen shai ru ya gitu ki bathap ya kani ka pos ini kesngi ke kende tarik nai Julai harga porsan kamera TV kuah ho membuna ya kita gimak kuada supply ke DSC yang ahli to wa eki yang ai jong ka DSC mo advertisement ini dadep de ini dapat man yang au file pan jingthep dan pan information hawe to warok ki marks kiwa yo kini ki candidate ko apply kam ko mut ho kamani dadep yo ado ya ke written test mark wa ke interview mark hendrei mem ek yang ya kita test ko chaperdi yang gibi public post ko kantum nado ka physical test ki language test ki driving test wat ke typing test de neda pana ya kita information ke office de PIO jong DSC de kajakle hayu to wan wa tu ka advertisement ko kana hayu to arjar khat khande ko da pau hitu to som post Dekakan ke jingchem ko yang kuah ya kita lihat dapat ada ke certified true copy de mana yo agak telah man ko kuah man sakit kuah gatu ke advertisement harus nem arda kat kende hau benai June kuah pelaki wa penpagi ya ke lower divisional assistant kam typist post ko ki sampos adi man ko sakit ko pemiki kam tai de piu man ko keni kuah man out of benda ku ongwa it violates man DSC ka violate ko ya ke rules lane ya ki procedure lane ya instruction ko ada nak sarkar yang kerja Meghalaya lembaga department ko to pa ya kani kete to ke Personal and Administrative Reforms Department ko hagete ke guidelines ko da yo ala naga DSC lembaga RTI ko pau hagete kamkan ke para khadle yang ka composition and function of the DSC in the state of Meghalaya. There are some departments which do not notify the actual number of vacancies to the district selection committee, and as a result, appointments to candidates duly recommended by the committees are deprived of. Kita terlihat ang jerong hagi ini description ko yung ka, and the conclusion ko yung ka kita ito.
The number of posts sanctioned every year under different departments shall be intimated to the district selection committees by the appointing authorities. Penpahalas to, violation of this instruction will be taken serious notice by the government. Kuamut, kiniwan ko lang baka Office Memorandum dated PRAR Arjar Sanpausan stroke Prapanyao stroke 3 dated Arusan Jan 1988. Confirmation Memorandum ko penpawa to bon kiwale kamni sampos hendek ni man go violation kat kam ke rules wat ke instruction yung ke government. Tahu itu awan kini kan kita soalnya ke daw man yang awa how could ki ya kini ki nalor ke tai ke wa could ki written test te pogi direct cha ke interview kini ha perdi. Mcha bhag guidelines la ki rules ya ki kena gua apply ya ki kam. Nadog advertisement le mem penpau ki wadang physical test penpau ki halas wato la di physical test written test ki typing test when you language test ko to hablut jinglut like one na text candidate men ray men penpau ki round sinda de ko kat dang like process de written examination the typical candidate yang kita ki post ko dang physical test ite wala kanan ki yang criteria ni guidelines ni ki rules la ni kamu ki pentau yo pendep tu poi cha select lagi next stage kijo kam te hile pau ya waro ke typing test physical test driving test ya waro ke ni men penpau ki kita ke bental ada ke cut off marks mo dan ki guidelines la ni ke prescribed syllabus lanu kam nu ujit select ya gani wasnau si ku ongwa kan jingthep ku nga wasnau po changa to mana po hita haw kandak ya gani language test typing test physical test wa driving test ongi ka formality te ku base kini tai what formality ku so kinong mikmat na DSC open pagi sa apply formality how clarify ki yo ti biting sket agani ke bentala dapana de ka atia Europe che cho ni daw ko ila mjer ya ke presiden la objective how conduct ki ya gini ki test ko bon jai kambo yo SS ki ya ke skill but ya ke extra physical fitness but kiwi technical requirements mem chia open pau ke DSC